Elhamdülillahi Rabbil Alamin ve salatu ve selamu ala abdihi ve rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve tabi'ihim ecmain. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri aldığı tapşırığımızda aytib ketkençe 3000'ga жеткен idi. Hem inde alar Banu Qurayza'nın inde nıgıtmaları yanına barıp jettiler. Jamgısı mında 25 gün qamalışta tutkan deb aytılır. Hem Banu Qurayza'nın jetakçileri birisi aytdi, siz diye yeyse işning birsin işlagiz diye. Yani özüne boysungan Yahudlarga müracaat etdi beyte. Yeyse de İslam dinini kabul etdi. Çünkü siz biləsiz onun haktan da Allah elçisi ekenligini diye. Yeyse de шығып суғыр өзіңіздің құлларыңыз bilan xotinlaringizni, balalaringizni o'tirigiz başta, andan so'ng de шығып суғышыгыз o'lgancha de. Yeyse de shinba kunni ularga hujum etigiz, chunki shinba kunni ular hujumni kutmaylar de. Ham endi birsida bir nindida bir fikrga niqli qarorga kelmadilar. Niqli qaror qabul etmadilar. Ham ularning jetakchilari Ka'b deb aytalar, endi ol ayta, sizning birigizning da de tünle yatkanda nıklı karar kabul edip yatkanı yok diye. Birigiz de bir vakitte de nıklı kararga kilyanıgiz yok sizin diye. Hem inde mına şu Banu Qurayza alar Yahudların en güçlülerinden bulalar, en köp sanlı alarda soğuşçular bulalar, inde alarının gaskeri güçlü bula, zor bula, hem inde kuralları da nık bula. Lakin inde mına şu 25 gün qamalışta turgandan soň in alga Gali radıyallahu anhu bilen Zübeyir ibn Gawam radıyallahu anhu bular inde uzara tuğan da bulalar. Zübeyir radıyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in apası Safiye'nin ulu bulgan deb aytılır. Zübeyir bir güçlü kişi bula. Hem inde mına Zübeyir ibn Gawam radıyallahu anhu turunda aytılır. Kitap yazuvchilar. Anın kıyafetinde de ferişteler ingen bulalar. Bedirge de Uhud'a da de. Kıyafeti boyunca Zübeyir'e aşağıdan bulalar. Hem Zübeyir Abu Bakr radıyallahu anhu'nun indi kiyavu da bulup tura. Zübeyir bilen Gali radıyallahu anhu alga çıgalar, hem indi Gali radıyallahu anhu ayta, yeyse indi Hamza kebek de şahit kitem, yeyse biz bularını jingemiz diye. Şuşundan soň tegiler indi jingilerge, birilerge karar kabul ettiler Yahudiler. Hem özlerinden Müslümanlardan indi ilikten alar bilen tatulukta yaşayan birer kişini çakıralar. Ebu Lübebe radıyallahu anhu alar yanına bara, hem inde Yahudiler soruyorlar. Bizge diye Allah ilçesine birilerge miken anın merhametine diye. Ebu Lübebe eyyi diye. Nerse bular digeç, Ebu Lübebe bulaytıp kursette moyununa. Hem inde yani sizge bar birilseniz de birilmeseniz de siz inde o'zingizning gamelleringiz bilen o'zingizga inde o'limni kasb etdingiz degan ma'noni bera. Hem inde Ebu Lübebe şuşa minutda, şuşa mezgilda anlay Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge karşı işlegenin. Hem indi ol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına barmışa, qaytib kete Medine'ge, bikni okungan halde uzun meşitinin bir bağanasına beylep koya. Hem ayta, meni diye baritik Allah ilçesi sallallahu aleyhi ve sellem'ine jibere alaşaq de. Hem indi Allah ilçesi sallallahu aleyhi ve sellem ayta, eğer de Ebu Lübebe de benim yanına kelgen bilsa, men elbette de onun için gafu soragan bular idim Allah Teala'dan de. Lakin işlegen iş indi işlengen diye, hazır indi Allah Teala onun tövbesini kabul etsegine biz nersede bulsa işleybiz deb aytdi. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem indi müracaat ettiler başka nelerde ansarilarda, çünkü alar elekten şu Banu Qurayza bilen indi tığız muamelelerde bulgan bulalar. Hem Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, şuşa Yahudilerge de bularga da eğer de arağızdan birerse alarının turmuşların, alarının kileşekte nerse bulasın hal etse siz an bilen rizalaşırsınız mı diye. Hem indi tegler rizalaşabız digeç. Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd ibn Muaz radıyallahu anhu'nu çakıra. Sa'd ibn Muaz ayttık Handak soğuşunda ol bir katı jerahatlangan idi. Hem ol özünün kabilesinin en ışanışlı kişisiydi, hem onun fikrini kabul eteler idi. Hem onu işekке oturtup alıp kileler deb aytdilar. Hem ol kilgende bütün kişi onun indi kabiledeşleri ayta, bizning ilikten de tatu bulup yaşagan kişiler bütün alarga nedir bir yaxşılık işlerge kerek deb ayta. Sa'd radıyallahu anhu ayta, vaqt jetdi diye, Sa'dga ko'rsatirga diye, Allah hamanın ilçisi meselesinde ol bir kimning de sugundan da rizasızlığından da korkmay ekanligini diye.
һәм бөтенесе дә кабул аңлыйлар. Сәгъд ибн Мугаз радиллаһу анһу ул кискен карар кабул итәчәген. Һәм Сәгъд ибн Мугаз әйтә, килеп җиткәч, әйтегезче ди, минем ди карарым ди тормышка ашырылачакмы ди. Тегеләре әйтәләр, әйе ди. Хәтта ди тегендә утыручы да аның белән ризалашачакмы ди. Ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә ул хөрмәт белән шулай итеп күрсәтә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм елмаеп, әйе ди. Шушыннан соң Сәгъд радиллаһу анһу әйтә, буларның ирләрен ди башын чабырга ди, хатыннарын әсир итәргә ди. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм тәкбир итә, Сәгъд ди Аллаһ Тәгаләнең ди карарын чыгарды ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә менә шулай итеп хөкем иткән иде ди. Һәм инде булар арасыннан менә иң кызыгы шул, берничә генә яһуд ислам динен кабул итә һәм шулай итеп тормышларын саклап калалар. Башкаларын инде менә шу Сәгъд радиллаһу анһуның карарын тормышка ашыралар. Чөнки чынлап та булар инде бик зур җинаят ясап яттылар. Гомер-гомергә алар хыянат иттеләр һәм инде иң авыр вакытта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм душманнарга каршы торганда, аларның ким дигәндә бер нәрсә дә эшләмәскә тиешләр иде. Алар инде менә шу Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә каршы хыянат иттеләр. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи ва сәлләм турында начар әйбер сөйләделәр. Хәтта менә шу аларга каршы булган сугыш алдыннан да алар инде Гали радиллаһу анһу беренчеләрдән булып барып җитә. Шул вакытта да ди алар Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи ва сәлләмне сүгәләр иде ди. Һәм шушы минуттан соң Сәгъд радиллаһу анһуның җәрәхәте ачыла. Аны инде кайтарып Мәдинәдәге Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм мәчетенә бер палаткага яткырып куялар. Һәм шушы җәрәхәте ачыла һәм аның җәрәхәтеннән күп итеп кан китә һәм ул инде вафат була. Сәгъднең җиназасын алып барганда, инде җәсәден алып барганда бөтен кешеләр әйтә, аның теге җиңел дип әйтәләр. Ни өчен җиңел була? Чөнки аның белән аның шушы тәнен инде кулашаларны фәрештәләр дә тотып барды дип әйтелә риваятләрдә. Һәм инде Сәгъд ибн Мугаз радиллаһу анһу ул бик шушындай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм өчен кыйммәтле, кадерле булган, газиз булган кеше була. Һәм инде Аллаһ илчесен саллаллаһу алейһи ва сәлләм аның вафатына бик нык борчыла. Һәм инде менә шулай итеп өченче зур көч Бәну Курайза кабиләсендә инде мөселманнар җиңәләр һәм инде Аллаһ Тәгалә мөселманнарга көч бирә, куәт бирә. Юкса инде әйтелә, Бәну Курайза рәхәтләнеп ди үзләренең ныгытмаларында озак итеп шушы камалышны тота ала иде. Шуның белән бер рәттән мөселманнар инде бер ай буе булган Хандак сугышыннан бик нык арыганнар иде ди, бик нык хәлсезләнгәннәр иде һәм инде алар аш иделәр. Бәну Курайзаның ныгытмаларында бүтән әйбер дә бар иде. Ул ризык та бар иде, су да бар иде, аларның кораллары да бар иде, ләкин Аллаһ Тәгалә аларның күңелләренә курку салды һәм шушы куркуларына бирелеп алар инде сугыша да алмадылар ирләрчә. Менә шулай итеп Аллаһ Раббыбыз үзенең инде илчесенең дошманнарын, аңа каршы көрәшкән кешеләрне түбәнлеккә төшереп инде юк итә. Аллаһ Раббыбыз һәр барчаларыбызга да ныклы иман, тауфик, хидаят, истиқамәтләр насип әйләсен. Аның динен хак рәвештә аңлап, кешеләргә хикмәт белән җиткерергә насип итсен. Ике дөнья бәхетләренә ирешеп, ахыр сулышлары сулаганда да иман кәлимәсен әйтеп, Раббыбыз хузурына мөмин мөселман булып күчүләребезне насип әйләсә иде.